Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Philippines and Malaysia. خانم و جنابان، بیایید منتخب‌های فیلیپین و مالزی را پیش باز می‌گیریم. Please stand up if you're able to for the national anthem of Philippines. لطفاً از جای خود برخیزید سرود ملی فیلیپین صدا می‌دهید. And now the national anthem of Malaysia. Sura Mili Malaysia celebrated. Ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони футбол, ҳамаи шуморо ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Душанбе воқеъ гирифтааст даъват мекунем то якҷоя бо мо яке аз рақобатҳои аввали даври сеюми марҳилаи интихобии чемпионати Осиё миёни мунтахабҳои бонувони то 17-солаи кишварҳои Филиппин ва Сурияро тамошо намоед. Ёдовар мешавем дӯстони азиз, имрӯз рақобат миёни бонувони филиппинӣ ва малайзиягӣ барои ба даври асосии роҳ ёфтани мунтахабҳо аст ва бояд қайд кард ки ҳар ду тим ҳам аллакай дар ду бозие ки қаблан доир карданд ба пирӯзӣ даст ёфтанд ва имрӯз ҳар ду тим ҳам маҳз барои пирӯзӣ, маҳз барои ба даст овардани 3 имтиёз андари майдони рақобат мешаванд. Ба ғайр аз ба фарқ аз бонувони малайзиягӣ инҷо тими мунтахаби то 17-солаи бонувони Филиппин шонси беҳтари баромадан ба даври асосии мусобиқаро доранд, чунки онҳо аз ҷиҳати таносуби тӯбҳо бар рақиби имрӯзаи хеш бартарӣ доранд. Онҳо дар рақобатҳои қаблие ки доир карданд бо ҳисобҳои бузургтар ҳарифони худро мағлуб карданд ва аз ин хотир айни ҳол дар садри ҷадвали гурӯҳи А қарор доранд. Бояд қайд кард ки рақобати аввали дастаҳо ба муқобили мунтахаби бонувони то 17-солаи Сурия буд ки бо натиҷаи бузурги 5-0 шогирдони
Приятум Реди ба пирӯзӣ даст ёфтанд. Хуб баъдан дар бозии дигар тавонистанд ки бо натиҷаи 2-0 бонувони 17-солаи кишвари моро мағлуб кунанд ва ба ин тартиб бо шумораи голҳои зиёде ки ба даст оварданд дар он ду бозии қаблӣ дар садри ҷадвали гурӯҳ қарор доранд. Тими Малайзия низ тавонист дар ду рақобати қаблии худ ба пирӯзӣ даст ёбад. Аввалин шуда онҳо бонувони 17-солаи тоҷикро бо натиҷаи 2-0 мағлуб карданд ва баъдан тавонистанд дар рақобат бо ҳамтоёни худ аз кишвари Сурия бо ҳисоби минималӣ 1-0 ба пирӯзӣ даст ёбанд. Ба ин тартиб имконияти рафтан ба даври асосӣ ба чемпионати Осиё миёни мунтахабҳои то 17 сола ки дар соли 2026 дар моҳи октябр баргузор мешавад ҳаққи ширкатро пайдо кунанд. Бояд қайд кард ки дӯстони азиз баъд аз ин рақобат соати 17:00 рақобати мунтахабҳои бонувони кишвари мо ба муқобили мунтахаби Сурия сурат мегирад ки онро низ метавонед мустақиман тамошо кунед. Бояд гуфт ки дар ин рақобат довар аз кишвари Австралия Ребека Дуркау ҳакамӣ хоҳад кард ба ӯ аз канорҳо Лорен Ҳарграве аз Австралия аст ва довари дигар Баҳоро сайфи наҳавандӣ аз кишвари ҷумҳурии исломии Эрон ба довари асосӣ кӯмак мекунанд. Довари чорум низ аз ҷумҳурии исломии Эрон аст ки Маҳноз Зокаи ном дорад. комиссари рақобат Нура Ҷамол Бадҳафари аз кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб аст ва нозири рақобат Мария Пиёде Дребело аз кишвари ҷумҳурии Ҳиндустон мебошад. ҳамаи чиз омода аст дар ин рақобат. Мо танҳо садои ҳуштаки довар аз давлати Австралияро мунтазир мешавем ки он ҳам баланд гардед. Ба ин тартиб расман рақобати дастаҳои мунтахаби бонувони то 17-солаи кишварҳои Филиппин ва Малайзия оғоз гардед. Вақти онам расид ки ман шуморо бо ҳайати аввалияи даста ошно кунем ва баъдан идомаи бозиро тамошо мекунем. дарвозабони дастаи Филиппин Лия Бредли аст. дифогарон рақами 3 Майя Хавьер, рақами 4 Элия Делеон, рақами 10 Луна Ривера ва рақами 16 Хилиана Дакпин мебошанд. бозигарони дигар рақами 6 Каида Мизо, рақами 9 Чиара Мизо, рақами 12 Ариана Эндерес, рақами 17 Айселин Сия, рақами 20 Лаурен Тианко ва рақами 23 ҳамлавари филиппини Лорейн Евангелиста мебошад. сармураббии дастаи мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари Филиппин гуфтем Приятум Реди мутахассис аз давлати Британияи Кабир аст. бигузарем ба ҳайати аввалияи мунтахаби бонувони то 17-солаи Малайзия. дарвозабони онҳо рақами 1 Путри Аина Ҳусна мебошад. бозигарони дигар рақами 2 Зафира Зулайхо Зуҳри, рақами 3 Нур Даня Батриша, рақами 5 Ирина Сиязрин Фуад, рақами 6 Челси Ҷулиус, рақами 7 Путри Мия Алиса, рақами 9 Кейша Аделина Халед, рақами 10 Дишана Пиллай, рақами 12 Нур Кристина, рақами 18 София Лакасе ва рақами 19 Нур Лайло Сиамила мебошад. Сиамила яке аз бозигароне аст ки дар рақобатҳои қаблии мунтахаби Малайзия ҳунарнамои хуб нишон дод ва тавонист ҳатто дар бозии аввал ба задани гол ҳам даст биёбад. сармураббии дастаи мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари Малайзия Лейла Чуа ба ҳисоб меравад ки таҳти роҳбарии ин мутахассис малайзиягиҳо тавонистанд ки дар ин марҳилаи интихобӣ бозии беҳтар нишон бидиҳанд ва имконияти ширкат дар даври асосии мусобиқаро барои худ муҳайё кунанд. ҳоло бо ту бозигарони мунтахаби филиппинӣ ҳастанд. дӯстони азиз, бояд ёдовар ҳам шавем ки дар гурӯҳи А яке аз дастаҳои муддаии қаҳрамонӣ маҳз мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари Филиппин аст ки онҳо
даври интихобиро бо пирӯзии бузург оғоз карданд. Дар бозии баъди низ тавонистанд ки ба пирӯзӣ даст ёбанд. Дар умум мутахассисони соҳаи футбол бар он ақида буданд ки мунтахаби Филиппин метавонад аз ҳамин гурӯҳи А ба даври асосии мусобиқа барояд ва мо ҳамин чизро ҳам то ба даври сеюми марҳилаи интихобӣ мушоҳида кардем ва имрӯз низ бо эҳтимоли зиёд мо аз ҷониби бонувони филиппинӣ як бозии зеборо мунтазир мешавем ва бояд гуфт ки ин футбол аст ва он ҳамеша пешгӯӣ нашаванда боқӣ мемонад ва дар умум мо метавонем дар иҷрои ҳам бонувони малайзиягӣ ва ҳам тими мунтахаби бонувони то 17 солаи кишвари Филиппин як бозии кушод, ҷолиб ва селгорро тамошо мекунем ва аз тамошои футбол лаззат мебарем. имконияти хуб буд барои бозигарони мунтахаби бонувони то 17 солаи Филиппинӣ, вале тӯбро дар назди худ Чиарамизо хуб коркард карда натавонист ва аз ин хотир онро бояд дарвозабони Малайзия ба бозӣ ворид намояд. гуфтем ки дар рақобати аввале ки мунтахаби Филиппин доир кард ба муқобили бонувони кишвари Сурия буд бо натиҷаи 5-0 онҳо тавонистанд ки ба пирӯзӣ даст ёбанд. 2 гол дар қисмати аввал зада шуд аз ҷониби Ариана Эндерес, бозигаре ки таҳти рақами 12 дар ин рақобат ҳунарнамоӣ карда истодааст. хуб баъдан қисмати аввали бозӣ бо ҳамон натиҷа ба этмом расид ва 3 голи дигар омад дар қисмати дуюм мушоҳида кардем. Кайда Мизо дар дақиқаи 5 ҳисобро 3-0 кард. хуб баъдан Лорен Евангелиста ва София Мурос низ дар навбати худ тавонистанд ки тӯбро ба тури дарвозаи дастаи Сурия равон намуда исми худро ҳамчун муаллифони гол ба қайд бигиранд. аввалин зарбаи кунҷи аст дар бозии имрӯза ба фоидаи бозигарони мунтахаби то 17 солаи кишвари Филиппин ки мебинем ин бо чӣ ҳолат ба анҷом мерасад. имконияти хуб аст барои дар оғози рақобат боз кардани ҳисоб барои сафедпӯшҳо. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам ҳаст, хеле баланд буд ва бо як мушкилӣ путри Аина Ҳусна ин ҳолатро бартараф кард. дуюмин зарбаи кунҷӣ дар рақобати имрӯза ин маротиб аз канори дигари майдон аз кунҷи ростён бояд иҷро карда шавад. дар кӯшиши аввал шумораи ҳамлагарони мунтахаби Филиппин дар дохили ҷаримагоҳ кам буд ва ҳоло ҳам мебинем ки мо 2 тан аз ҳамлагарон дар дохили ҷаримагоҳ ҳастанд ва яктои дигар дар назди дифогаре аст ки дар назди чорчӯбаи дарвоза қарор дорад. бо бозигузори ин ҳолат анҷом дода шуд. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ имконияти хеле хуб аст ва гол. ҳисоби бозӣ ҳанӯз дар дақиқаи шашуми рақобат боз мешавад. бубинед ки дар кӯшиши аввал натавонистанд бонувони Филиппинӣ ва дар кӯшиши дуюм акнун ба задани гол даст меёбанд. Луна Ривера бозигаре ки дар хатти дифои Филиппин ҳунарнамоӣ мекунад тавонист исми худро дар оғози рақобат ҳамчун муаллифи гол ба қайд бигирад. гуфтем ки мунтахаби бонувони то 17 солаи кишвари Малайзия аввалин рақобати худро ба муқобили ҳамтоёни худ аз кишвари мо баргузор карда буданд. дар дақиқаи 15 рақобат Лайла Шамила ҳисоби бозиро кушод. ҳамон ҳамлагаре ки ман ӯро дар оғози рақобат ҳангоме ки исми ӯро муаллифӣ мекардам таърифам кардам. бозигаре аст ки таҳти рақами 19 дар хатти ҳамлаи кишвари Малайзия ҳунарнамоӣ мекунад. ҳисобро боз кард. нимаи аввали рақобат бо ҳамон ҳисоб ба анҷом расид ва баъдан дар қисмати дуюм аз зарбаи пеналти Дишана Пиле тавонист ки ба задани гол даст ёбад. голи дуюми дастаи Малайзияро ба ҳадаф расонид. ӯ ба ин тартиб тими Малайзия тавонист бо натиҷаи 2-0 мунтахаби бонувони то 17 солаи кишвари Тоҷикистонро мағлуб намояд. тӯб аз майдон берун мешавад аут ба фоидаи Малайзия. София Лакейс тӯбро аз аут дигар бора ба рақобат ворид намуд. ҷо ба Шамила имконият надоданд ки зарбаи хубтар анҷом бидиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми малайзиягиҳо. имконият ҳаст сарвони даста ба самти ҳамдастаи дигараш ирсол мекунад ба Кейша Делина Халед.
дигар бора сарвони даста тӯбро соҳиб гардид Дишана Пиллай. ирсоли навбате ва ин маротиб низ бозигарони дастаи Малайзия натавонистанд ки ҳуҷуми худро хавфноктар намоянд. акнун аз ин фурсат метавонанд бозигарони Филиппин хубтар истифода кунанд ва ба аксулҳуҷум низ бираванд. Дишана Пиллай, Шиамила натавонист ба тӯ бирасад. метавонем мавҷи нави ҳуҷуми дастаи Малайзияро мутаваҷҷеҳ бигардем. Шиамила низ натавонист дар рақобат ба муқобили бозигари дастаи Филиппин тӯбро соҳиб шавад. бояд қайд кард ки бозигари рақами 19 дастаи Малайзия маҳорати хуб дорад дар қабули пас дар қабати дуюм. дар рақобатҳои қаблӣ мо мушоҳида кардем ки ин бозингар метавонад аз зарбаҳои кунҷие ки ба нафъи малайзиягиҳо созмон дода мешуд тавонист чандин маротиба дар қабати дуюм хубтар бозӣ кунад ва ба задани гол даст ҳам ёбад. боз тӯб аз майдон берун мешавад. ин маротиб низ Путри Айна Ҳусна дарвозабони дастаи Малайзия дигар бора онро ба рақобат ворид хоҳад кард. дар оғози рақобат бозиро шогирдони Пратхум Редди хеле хуб оғоз карданд. ҳуҷумҳо низ буд, ҳатто голро низ мо мушоҳида кардем. ва акнун оҳиста-оҳиста суръати бозӣ оромтар мешавад ва бозигарони дастаи Малайзия метавонанд тӯли ин муддатҳо тӯбро ба идораи худ ҳам бигиранд ки онро аз даст доданд. дигар бора бонувони Филиппини тӯбро соҳиб мешаванд. имконият ҳаст аз канори рости майдон ба тақвияти ҳуҷум бираванд. зарба аз масофаи дур буд аз ҷониби Чиарамизо ки бо садгузории бозигарони дастаи Малайзия ин ҳолатро бартараф карданд. дӯстони азиз, бояд ёдовар шавем ки аз 47 ассотсиатсияи футболие ки дар Конфедератсияи футболи Осиё мавҷуд аст, ҳамагӣ 27 тим тасмим гирифт ки дар бозиҳои марҳилаи интихобӣ иштирок кунад. ҷо биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ҳуҷуме ки аз ҷониби бозигарони дастаи Малайзия ташкил шуд ва онро қатъ карданд. хуб, аз 47 ассотсиатсия 27 тим тасмим гирифт ки дар ин мусобиқа иштирок кунад ва бояд қайд кард ки 12 даста дар даври асосӣ иштирок хоҳанд кард ва аллакай 4 мунтахаб роҳхати мустақими ин мусобиқаро ба даст оварданд ки онҳо Кореяи Шимолӣ, Кореяи Ҷанубӣ, Ҷопон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин мебошанд. аз сабабе ки мусобиқа дар кишвари Чин баргузор мешавад, ин мунтахаб имкони ширкат дар ин мусобиқаро ба таври мустақим ба даст оварда буд ва 8 тими гуфтем ки 27 дастаи дигар барои 8 роҳхат мубориза мебаранд. имрӯз дар гурӯҳи А ғолиб муайян мешавад. маҳз дар ҳамин рақобате ки бонувони филиппинӣ ва малайзиягӣ бозӣ карда истоданд. чаро чунин аст? чунки мунтахабҳои бонувони то 17 солаи кишварҳои Тоҷикистон ва Сурия то ҳол имтиёз надоранд ва рақобати онҳо ки баъд аз ин бозӣ доир мегардад ягон чизро дар ин гурӯҳ ҳал карда наметавонад. фурсати навбатӣ барои мунтахаби бонувони то 17 солаи кишвари Филиппин пайдо мешавад. Ариана Эндерес натавонист тӯбро ба ҳамдастаи дигараш ирсол кунад. идома дорад ҳуҷуми
бонувони филиппини ва ин маротиб низ тӯбро аз Ҷулиана Дакпин гирифтанд. дар рақобат ба муқобили мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари Сурия, малайзиягиҳо бо голи ягонаи Зулайхо Зафира ба пирӯзӣ даст ёфта буданд. ва мунтахаби бонувони мо бошад аз ҷониби Филиппин бо натиҷаи 2-0 мағлуб гардиданд ки голоро Лорен Евангелиста ва Ҷулиана Дакпин ба ҳадаф расонида буданд. бозам тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба нафъи бозигарони мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари Филиппин аст. ва Лориан Евангелиста натавонист тӯбро дар назди поёи худ нигоҳ дорад, чунки онро бозигарони дастаи Малайзия зада аз майдон берун карданд. эрсоли Хилиана Дакпин ба дастаи дигараш аст. бозам Дакпин тӯбро соҳиб мешавад. пойбозиҳои хеле хуб карда истодааст ва ба дастаи худ зарбаи кунҷӣ ҳам кор мекунад. сеюмин зарбаи кунҷӣ дар рақобати имрӯза ба фоидаи мунтахаби Филиппин аст. аллакай аз як фурсате ки аз зарбаи кунҷӣ барои шогирдони Прадум Реди ба вуҷуд омад, онҳо тавонистанд ки самаранок истифода кунанд. Луна Ривера ба задани гол даст ёфт. бебинем ки ин ҳолат бо чӣ ба анҷом мерасад. ин маротиб низ бо бозигузорӣ ин ҳолат анҷом дода шуд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд. паси хеле баланд. дар ҳолати қаблӣ низ бозигарони мунтахаби то 17-солаи кишвари Филиппин зарбаи кунҷиро бо бозигузорӣ анҷом доданд ва ба Луна Ривера муайяссар гардид ки тӯбро ба тури дарвозаи путри Айна Ҳусна равон намояд. ва ин маротиб онҳо муваффақ нашуданд ки вазъиятро барои дарвозабони дастаи Малайзия боз ҳам мушкилтар намоянд. хеле ҳам мушкил мешавад дар ин рақобат барои бонувони малайзиягӣ то ҳуҷумҳоро бештар созмон бидиҳанд, чунки дар мавқеъҳои худ хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд бонувони филиппинӣ. дӯстони азиз, инро низ бояд қайд кард ки дарвозабони тими мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари Сурия аз сабабе ки қадди нисбатан пасттар дошт ва ин имконияти хеле хуб буд дар рақобат ба муқобили дастаи Филиппин, яъне шогирдони Прадум Реди, дар чанд ҳолате ки доштанд зарбаҳои қавитар ба кунҷи болои дарвоза заданд ва маҳз ҳамин чиз боис бар он шуд ки онҳо бо натиҷаи калон ба пирӯзӣ даст ёбанд. яъне ягона камбудие ки мо дар рақобат ба муқобили дастаи Сурия дидем, ҳамин камбудии мунтахаби Сурия дарвозабони онҳо буд ки қадди нисбатан паст дошт. дар анҷомдиҳӣ дар ташкил кардани ҳамлаҳо бонувони то 17-солаи кишвари Сурия фаъол ҳам буданд, вале қисмати зиёди ҳамлаҳои худро онҳо натавонистанд ки то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми дастаи Малайзия. ин аввалин маротиба аст ки тӯб дасти Лия Бредли мерасад, дарвозабони дастаи кишвари Филиппин. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки хеле камфаъол ҳастанд бозигарони малайзиягӣ. ба иштибоҳро дод дифогари сиёҳпӯшҳо. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Филиппин пайдо мешавад. зарбаи на он қадар қавӣ аз ҷониби Лориен Евангелиста мо мушоҳида кардем. Евангелиста аллакай дар ин мусобиқа як гол дорад. домо меёбад ҳуҷуми мунтахаби Филиппин. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти зарбазанӣ пайдо карда натавонист. Сариана Эндерес. ин ҳолат низ бартараф гардид аз ҷониби бозигарони Малайзия. метавонем ба идомаи ҳуҷуми бозигарони мунтахаби Филиппин мутаваҷҷеҳ бигардем ки ин маротиб низ Лориен Евангелиста натавонист
тӯбро дар назди поёи хеш нигоҳ бидорад. фурсати навбатӣ барои бонувони то 17 солаи кишвари Филиппин пайдо мешавад. инҷо зарбаам зад Чиарамизо ки тӯб ба бозигари дастаи Малайзия бархӯрд. боз ҳам ӯ соҳиби тӯб мешавад. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо дарвозабон бубинед ки чӣ гуна маҳорати хуби инфиродӣ нишон дод ва дар ду ҳолат тавонист ки тӯбро баргардонад. ва инҷо маълум мешавад ки дар кӯшиши дуюм қоидаи бозӣ ба муқобили путри Айна Ҳусна вайрон шудааст. хеле наздик буданд бозигарони филиппинӣ то голи дуюми худро ба ҳадаф бирасонанд. вале дарвозабони дастаи мунтахаби бонувони то 17 солаи кишвари Малайзия то ҳадде тавонист дарвозаи хешро аз голи дуюм дифоъ кард. инҷо довари рақобат Ребека Дуркау иҷоза медиҳад то дастаҳо ба муддати 1 дақиқа об нӯшанд ва андаке нафасашонро ростам кунанд ба қавле. агар ба мавқеи дастаҳо дар дигар гурӯҳҳо назар афканем, дар гурӯҳи Б мунтахабҳои бонувони то 17 солаи кишварҳои Эрон, Лубнон, Арабистони Саудӣ ва Кувайт ҷойгиранд ва бонувони эронӣ тавонистанд ки дар ду рақобате ки доир карданд ба пирӯзӣ даст ёбанд. ва айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷадвали гурӯҳи Б аниқтараш дар садри он қарор доранд бо 6 имтиёзе ки ба даст оварданд. баъдан Лубнон бо 4 имтиёз дар ҷои дуюм аст. Арабистони Саудӣ ва Кувайт дар тахонаи ҷадваланд. Арабистони Саудӣ ҳам агар як рақобатро мусови ҷамъбаст кард бо Лубнон ва 1 имтиёз дорад. бозии охири мунтахаби бонувони то 17 солаи кишвари Эрон ба муқобили Лубнон хоҳад буд ва маҳз тақдири ин дастаҳо дар ин рақобат ҳал хоҳад шуд, чунки дастаи мунтахаби Лубнон низ агар тавонад ки бонувони эрониро шикаст бидиҳад, метавонад ба даври асосии мусобиқа барояд. он рақобат имрӯз доир мегардад. аз канори рости майдон бонувони филиппинӣ метавонистанд ки ба ҳуҷум фирор намоянд ва Чиарамизо бо суръате ки дошт натавонист ба тӯб бирасад. тӯбро аз авт дигар бора бозигарони мунтахаби то 17 солаи кишвари Филиппин ба бозӣ ворид мекунанд. ирсоли Чиарамизоро низ мо дидем ба дохили ҷаримагоҳ ки онро бозигарони дастаи Малайзия бартараф карданд. Чиарамиза инҷо кӯшиш кард то маҳорати худро бесанҷад, вале путри Айна Ҳусна ин маротиб низ тавонист ин ҳолатро бартараф намояд. на он қадар зарбаи қавӣ буд аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Филиппин ва аз ин хотир дар баргардонидани он дарвозабони дастаи Малайзия он қадар мушкилӣ ҳам накашид. Луна Ривера аз ав дигар бора тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. имконият ҳаст барои малайзиягиҳо аз канори чапи майдон. тӯб дар ихтиёри путра Мия Алис аст. кӯшиш мекунад онро дар идораи худ нигоҳ бидорад ва ба ин тартиб он аз майдон берун шуд. авт ба фоидаи бозигарони филиппинӣ аст. Чиарамизо ба Луна Ривера ирсол кард. Айселенсия сарбони дастаи Филиппин ба канори чапи майдон тӯбро ирсол менамояд. Маева Хавьер пас ба Лорен Тианко буд. Тианко бо тӯб ҳаракат карда истодааст. ирсол ба
سمت لورن اوانگلیست. امکانیت برای بالوان منتخب تو 17 ساله کشور فیلیپین پیدا می شود. چیارمیزو این مراتب ضربه میزند و گل. حساب در دقیقه 23 رقابت 2-0. کوشش زیاد کرد بازیگر رقم 9 دسته فیلیپین. در کوشش اول نتوانست به مقصد خود برسد. ضربه نه اونقدر قوی انجام داد این بازیگر و اکنون به مقصد خود میرسد. ضربه بنهایت خوب انجام میدهد. چیارمیزو نیم حمایتگر دسته منتخب بانوان تو 17 ساله کشور فیلیپین و توپ را به دروازه پوتری عین حسن روان هم کرد. اولین گل بازیگر رقم 9 دسته فیلیپین در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا بود. اکنون امکانیت زیادتر می شود برای شاگردان پراتوم ردی تا در دور اساسی مسابقه اشتراک کنند. هنوز قسمت اولی رقابت است. در دقیقه 25 بازی است و حساب 2-0 با فایده بانوان فیلیپینی. اکنون سیاه‌پوش‌ها را می‌باید فعال‌تر هم شوند. دیگر حساب 2-0 است. هیچ چیز برای دفاع کردن نیست و هجوم‌ها باید نسبتاً زیادتر سازمان داده شوند. در دو کوشش که آنها توانستند که انجام بدهند در کنار چپ میدان دو مراتبه هم آنها ناکام می‌شوند. ایشان پیلای از کنار راستی میدان حرکت کرده ایستاده است. توجه میکنیم با ادامه هجوم همین گونه ارسال های بلند و دقیق با سمت شیامیلا رو ما ندیده ایستاده ایم که راست با سمت حمله‌آور دسته مالزی حرکت کند. تو باز هم بانوان کشور مالزی توپ را صاحب شوند. خوبی داره کرده ایستاده است. توپ را ظفیر از زلیخا زهری و اون را از دست داد. اکنون این باعث بر آن میشود که آریانا اندرس حمله نوبتی دستش را سازمان دهد. ارسال با سمت لورن تیانکو بود که با او رفتن نرسید و با این ترتیب هجوم دسته فیلیپین قطع می شود. شامیلا توپ را از دست داد. لورن تیانکو، لیا برادلی. اینجا توپ را ایسلین سیا صاحب شده است. دفاعگر دسته فیلیپین. ارسال با سمت آریانا اندرس بود. لورن تیانکو ارسال با مرکز میدان. فشار برای گرفتن توپ از جانب بانوان مالزیایی خیلی کم احساس می شود. اما از همین چیز باعث بر آن شده است که بانوان فیلیپینی تez با هجوم بروند. چیارمیزو ارسال با دسته دیگر خود انجام داد. آریانا اندرس توپ را صاحب می شود و اندرس هنگام قبول پاس معلوم می شود که در حالت آفساید بوده است. در گروه سی مسابقه باشد در این حال دسته میانمار در مقام اول است. هرچند امتیازهای این تیم با اندونزیا برابر است ولی از سببی که در رقابت با مقابل منتخب مکاو با نتیجه 7-0 با پیروزی دست یافت از این خاطر در صدر جدول قرار دارد. اندونزیا باشد مکاو را با نتیجه 2-0 مغلوب کرده بود. باید قید کرد که در این گروه منتخب بانوان تا 17 ساله کشور مغولستان تصمیم گرفتند که در رقابت‌های دور انتخابی اشتراک نکنند و از این خاطر در این گروه 3 دسته باقی ماند و
дастае ки мақоми аввалро мегирад метавонад ба даври асосии мусобиқаро хат бигирад. гурӯҳи ди нез аз се мунтахаб иборат аст. ҳонг-конг, ветнам ва гуам дар ин гурӯҳ ҷойгиранд. ҳам гонконг ва ҳам ветнам тавонистанд ки дар рақобатҳои аввалинашон ба пирӯзӣ даст ёбанд ва таносубҳои голҳои дастаи ҳонконг бештар аст ва аз ин хотир дар садри ҷадвал қарор дорад. Шамила бо тӯб қарор дорад. Таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми дастаи Малайзия ва тӯб то ба Нур Қистина рафта нарасид. дарвозабони дастаи Малайзия гуфтем Путри Айна Ҳусн аст, рақами 1. инчунин дар хатти дифои ин даста Зафира Зулайхо Зуҳрӣ рақами 2 ҳунарнамоӣ мекунад. инчунин рақами 3 Нур Дания Батрисия. рақами 5 бошад Ирина Сиязрин Фуад аст. рақами 6 дастаи Малайзия Челси Жулиус аст. имрӯз дастаи Малайзия бо 4 дифоъгар, 3 нимҳимоятгар ва 3 ҳамлагар ба бозӣ ворид гардид. вале тӯбро кам ба хатти ҳамлаи ин даста ирсол карда истодаанд нимуҳофизатгарон. дар як-ду кӯшише ки Шамиля дошт муваффақ нашуд ки ба задани гол даст ёбад. зарба аз беруни ҷаримагоҳ буд. Ариана Эндерес тасмим гирифт шонси худро имтиҳон кунад, вале зарбае ки ӯ иҷро кард аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. зарбаи на он қадар қавӣ буд ва на он қадар аниқро мо аз ҷониби бозигари дастаи Филиппин мушоҳида кардем. дӯстони азиз, бояд қайд кунем ки дар даври интихобӣ яке аз мунтахабҳои пурқувват мунтахаби Австралия низ ба шумор меравад. биёед аввал таваҷҷӯҳ кунем ба ҳуҷуми мунтахаби Филиппин. зарбаам буд инҷо ки хеле баланд аз дарвоза тӯб ҳаракат кард ва аз майдон берун шуд. мунтахаби Австралия бошад дар гурӯҳи И ҷойгир аст, якҷо бо мунтахабҳои Сингапур ва ҷазираҳои Марианаи Шимолӣ. бо натиҷаи хеле калон тавонистанд ки онҳо дастаи мунтахаби то 17-солаи ҷазираҳои Марианаро мағлуб кунанд 22-0. ва Сингапур бошад бо натиҷаи 11-0 ин мунтахабро мағлуб кард. дар садри ҷадвал мунтахаби Австралия аст ва имрӯз дар рақобати байни ҳамдигари дастаҳо ғолибро муайян хоҳанд кард ва дастае ки ғалаба мекунад метавонад дар даври асосии мусобиқа ки соли оянд дар кишвари ҷумҳурии мардумии Чин баргузор мешавад иштирок кунад. Шамила сол ба ҳамдастаи дигараш буд. София Лакейс паси Ирина Сиязрин Фуад ба маркази майдон метавонад ҳуҷуми дастаи Малайзия идома ёбад. Шамила бо тӯб қарор дорад. инҷо зарбаам анҷом дод. кӯшиши навбатӣ. аввалин зарбаи ростро мо аз ҷониби бозигарони дастаи Малайзия дидем ки чӣ гуна шӯру валвалаи мухлисонро бармеангезад. Нур Қистина тасмим гирифт ки зарба анҷом диҳад ба самти дарвозаи Лия Бредли ва на он қадар зарбаи сахтро мо аз ҷониби сарвони дастаи Малайзия мушоҳида кардем. ҳуҷуми навбатӣ бозигарони дастаи Филиппин аз канори рости майдон идома меёбад ва тӯб рафта ба Лорен Тянко нарасид. хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. Нур Дания Батрисия тавонист тӯбро дар назди пойҳои хеш нигоҳ бидорад. иршоли Нур Қистина дигар бора сарвони дастаи Малайзия. тӯбро соҳиб мешавад. суръатафзоии ӯ муваффақ шуд ки тӯбро ба кеша Делина Халид равон кунад. вале
کیشا ادلینا خالد تو با توپ رفته نرسید. حمله‌وران کناری دسته مالزیا در این رقابت امکانیت تقویت هجوم رو ندارند، چون که در خط دفاع بازیگران فیلیپینی خیلی خوب هنرنمایی کرده ایستادند و از این خاطر آنها تصمیم گرفته ایستادند که از بیرون جریمه گاه ضربه بزنند. امکانیت نوبتی برای بانوان فیلیپینی پیدا گردید. چیارمیزو این مراتب ضربه دقیق‌تر به سمت دروازه پوتری عین حسن انجام دادن نتوانست. مؤلف گل دومی دسته بانوان تو 17 ساله کشور فیلیپین. باید قید کرد که منتخب بانوان تو 17 ساله کشور ازبکستان در گروه جی جایگیر است، یک جا با منتخب‌های قرقیزستان و هندوستان و این منتخب در یک رقابت که برگزار کرد با باخت دچار گردید با نتیجه 2-1 از همتایان خود از کشور قرقیزستان. آنها مغلوب گردیدند. بازی نوبتی با مقابل دسته هندوستان خواهد بود. حالا قرقیزستان در دو رقابت که دایر کرد 3 امتیاز به دست آورد. 3 گل به دروازه‌اش سر داد، 3 گل دیگر به هدف رسانید. اگر ازبکستان موفق شود که هندوستان را با نتیجه کلان مغلوب کند، البته میتواند به دور اساسی مسابقه برآید. البته اینجا اگر بانوان ازبک توانند که بر همتایان خود از کشور هندوستان به پیروزی دست یابند. باید قید کرد که رقابت‌های این گروه در کشور قرقیزستان صورت گرفته شده است در ورزشگاه دولان آمورزاقوف. توپ از میدان بیرون میشود. بازیگران مالزیا دیگر بار آن را به رقابت وارد خواهند کرد. دیشن پیلای پرتافت او با همدسته دیگرش با چلسی جولیوس بود. این بازیگر رقم 6 به نفع دستش اوت کار کرد. دیشان پیلای توپ را از دیگر بار با بازی وارد میکند. یک مرتبه دیگر و امکان دارد همین فرصت را انجام دهد و از اوت توپ را با بازی وارد کند. نور قسینت کوشش کرد تا توپ را از چیارمیزو بگیرد و باز بازیگران دسته مالزیا آن را در اداره خود گرفتند. پوتر میالیس ارسال با هم دسته دیگرش بود و اینجا با قاعده تیزی راه میدهند بازیگران فیلیپین. گفتیم که دسته منتخب بانوان تا 17 ساله کشور جمهوری مردمی چین از سبب که میزبان مسابقه هستند راه مستقیم مسابقه را به دست آوردند. دسته منتخب بانوان کره شمالی باشد از سبب که در سال 2024 آنها باعث قهرمان پذیرفته شدند، توانستند که راه مستقیم مسابقه نوبتی را به دست بیارند. دسته ژاپن باشد همچون
شرکت کننده دور نهایی مسابقه قبلی با دور اساسی مسابقه سال 2026 رو خواهد گرفت و دسته کره جنوبی باشد در جای چهارم قرار گرفته بود در مسابقه قبلی و از این خاطر این تیم نیز راحت شرکت در دور اساسی مسابقه چمپیونات آسیا میان منتخب‌های بانوان تا 17 ساله رو با دست آورد. دیگر بار تو با لیا برادلی برگردانده می شود. دروازه‌بان دسته فیلیپین آن رو با ایسلنسیا روان کرد. ایسلنسیا سروان دسته منتخب تا 17 ساله کشور فیلیپین است. مبارزه بردند بازیگران دسته مالایزیا تا توپ را در نزد پای خویش نگاه دارند ولی آن از میدان بیرون گردید. دیگر باره فیلیپینی ها اون رو با بازی وارد کردند از اوت و دیگر باره آنها توپ را صاحب می شوند. دوستان عزیز باید یادآور هم شویم که 16 منتخب تصمیم گرفت در این مرحله رقابت ها اشتراک نکند، یعنی در مسابقه چمپیونات آسیا میان منتخب های بانوان تا 17 ساله اشتراک نکند. بیا توجه کنیم به ادامه هجوم بازیگران دسته مالایزیا. شیامیلا توپ را در نزد پای خویش نگاه داشت با همدسته دیگرش با دیشن پیلای ارسال کرد و به این ترتیب آنها نتوانستند که هجوم را تا به نقطه نهایی برده رسانند. موج نوی هجوم را میتوانیم متوجه بگردیم. پوتر میا ارسالی او با داخل جریمه گاه بود. زفیر زلیخا زهری نتوانست که هجومی دستش رو تقویت بخشد. به این ترتیب حمله برطرف گردید. خب همان منتخب‌هایی که در آنجا فوتبال زنانه نه آنقدر رشد کرده است تصمیم گرفتند که در این مسابقه اشتراک نکنند، از جمله افغانستان، بحرین، بوتان، برونی، کامبوجا، عراق و دیگر کشورها. رقابت‌های گروه ا چون که گفتیم در کشور ما در ورزشگاه مرکزی جمهوری برگزار شده است. امروز این مرحله به اتمام رسد با بازی منتخب‌های سوریه و تاجیکستان. بازی گروه بی باشد در کشور عربستان سعودی برگزار شده است در ورزشگاه سعود بن جلاوی. رقابت‌های گروه سی در کشور میانمار دایر گردیده شده است در ورزشگاه پادایتر که در شهر یانگون جایگیر است. کوشش ها نسبتاً کمتر شده است در انجام نیمه یکم بازی از جانب بازیگران دسته فیلیپین و ما از همین چیز امکانیت است برای سیاه‌پوش ها تا هجوم های خویش را بیشتر هم کنند، ولی معلوم شود که خیلی احتیاط کارانه آنها بازی کرده ایستادند. توجه میکنیم با ادامه هجوم بازیگران دسته فیلیپین. ارسال با مرکز میدان بود با ایسلنسیا و از همین عکس الهجوم سیاه‌پوش ها میتوانند استفاده کنند. شیامیلا با توپ قرار دارد. ارسال با نور کریستینا سروان دسته مالایزیا بود که پس درست انجام داده نمیتواند. حمله‌گر دسته مالایزیا با این شکل هنرنمایی با احتمال زیاد برای دسته مالایزیا مشکل می شود تا در این رقابت امتیاز به دست بیارند، بازی را مساوی نمایند.
ҳуҷумҳои хеле кам мо аз ҷониби бозигарони дастаи малайзия мушоҳида карда истодаем ва зарбаҳои рост ба ҷониби дарвоза хеле кам ҳам ҳастанд. имконияти навбатӣ барои онҳо буд. путри мия алиса натавонист зарбаи дурусттар ба самти дарвоза анҷом диҳад. аввалин зарбаи кунҷӣ барои бозигарони мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари малайзия пайдо мешавад. дар нимаи охири қисмати якум беҳтарин фурсат барои сиёҳпӯшҳо аст то як гол ба ҳадаф расонида таносуби тӯбҳоро кам кунанд. таваҷҷӯҳ мекунем ки ин ҳолат бо чӣ ба анҷом мерасад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд. шиамила натавонист тӯбро соҳиб шавад. инҷо кӯшиш кард Челси Жулиус то тӯбро дар назди поёҳои хеш нигоҳ бидорад, вале муваффақ нашуд. метавонем мавҷи нави ҳуҷуми дастаи малайзияро мутаваҷҷеҳ бигардем, вале Кейша Аделина Халед тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. ишора мешавад ки бозигарони дастаи малайзия бояд тӯбро дигар бора ба бозӣ ворид намоянд. нур лайло шиамила ин вазъияти стандартиро бояд иҷро кунад. бо эҳтимоли зиёд ин бозингар аз ҳамин мавқеи майдон тасмим мегирад ки зарба анҷом диҳад. бале, ҳамин корро ҳам кард ва тӯб рост ба самти дастони Лия Бредли ҳаракат карду дарвозабони дастаи филиппин онро бо даст мустаҳкам дошта гирифт. Ариана Эндерес пас ба Лорентянко буд. Эндерес тӯбро соҳиб мешавад дар маркази майдон. бозингареро мекобад ки тӯбро ба ӯ ирсол намояд. ягон хел фишор нест, ягон хел кӯшиш барои гирифтани тӯб набуд дар ҳамон ҳолат аз ҷониби бозигарони дастаи Малайзия. 2 дақиқа илова карда мешавад ба вақти асосии қисмати якуми рақобат. бозигарони дастаи Филиппин имконият доранд то як ҳуҷуми дигарро созмон бидиҳанд. Лорентянко бо тӯб, паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ буд ба Чиарамизо ва муваффақ нашуданд бозигарони филиппинӣ то ҳуҷумро идома диҳанд. Ариана Эндерес аз тӯбро ба бозӣ ворид кард. ҳангоми қабули пас Чиарамизо дар ҳолати офсайд будааст. инҷо маъзарат мехоҳем, ишора мешавад ки тӯб аз майдон берун шудааст ва онро аз аут бояд ба бозӣ ворид кунанд. бозигарони дастаи Малайзия боз ҳам аз майдон берун гардид ва ин маротиб онро Дишана Пиллай ба бозӣ ворид мекунад. боз ҳам бонувони филиппинӣ тӯбро соҳиб гардиданд аз канори чапи майдон. тӯбро Кайда Мизо идора карда истодааст. ирсол ба канори дигар буд ба Лориен Евангелиста. Лорентянко пас ба самти Лорен Евангелиста аст. Евангелиста бо тӯб ҳаракат карда истодааст. муваффақ мешавад тӯбро дар назди поёҳои хеш нигоҳ бидорад, вале на. инҷо Нур Дания Батрисия муваффақ шуд ки аз дохили ҷаримагоҳи хеш тӯбро зада берун кунад. хуб, ба ин тартиб дӯстони азиз, садои ҳуштаки Ребека Дуркау мутахассис аз кишвари Австралия баланд мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки қисмати аввали бозӣ миёни мунтахабҳои бонувони то 17-солаи кишварҳои Филиппин ва Малайзия бо натиҷаи 2-0 ба анҷом расид. дастҳо ба танаффус мераванд. мо низ 15 дақиқа танаффус мекунем ва баъдан бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ то якҷоя бо шумо қисмати дуюми бозии мунтахабҳоро тамошо кунем. пайгири мо бошед.
with integrity, discipline, and respect. Every match is a test, not just of skill, but of character. This is part of the game too, because true champions don't just play hard, they play clean, on the pitch and beyond it. It's our responsibility to protect the game. Say no to doping.
Substitution for Malaysia, Tabla Barati Malaysia. Player number 7, Bozingara Kami Half, Putri Mia Alisa. Replaced by player number 8, Bozingara Kami Hash, Nina Asmaji, Ivaskadasho. دوستان عزیز مخلصان فوتبال ما با ورزشگاه مرکزی جمهوری اوی شهر دوشنبه برمیگردیم تا یک جایه با شما قسم دوم بازی منتخب‌های بانوان تو 17 ساله کشورهای فیلیپین و مالایزیا رو تماشا کنیم. باید یادآور شد که در نیمه اولی رقابت ما دو گل را مشاهده کردیم و همون را هم باشد بازیکنان دسته فیلیپین. بعد از رسانیدن در دقیقه ششم رقابت لونا ریویرا حساب را کشید و بعد در دقیقه 23 با یک ضربه مستحکم و قوی از بیرون جریمه‌گاه چیارا میزو حساب را 2-0 کرد. صدای که دوباره بلند می شود قسم دوم رقابت نیست آغاز گردید. باید یادآور شد که در قسم اول رقابت ما بیشتر بازیگران دسته فیلیپین را در هجوم دیدیم، بیشتر فشار را محض آنها تشکیل کردند و بیشتر اداره توپ نیز در آنها بود. بیاید در آغاز قسمت دوم بازی من شما رو با هیئت دسته آشنا کنیم. آغاز میکنیم از دسته منتخب تو 17 ساله کشور فیلیپین. در زبان آنها لیا برادلی است. بازیگران دیگر رقم 3 مایوا خاویر، رقم 4 الیا دلیون، رقم 6 کایدا میزو، رقم 9 چیارا میزو، رقم 10 لونا ریویرا، رقم 12 آریانا اندرس، رقم 16 جیلیانا داکپین، رقم 17 ایسلین سیا، رقم 20 لاورنتیانکو و رقم 23 لورین اوانگلیستا می باشند. سرمربی دسته منتخب بانوان تو 17 ساله کشور فیلیپین پراتهوم ردی از کشور بریتانیا کبیر است. بیا توجه کنیم با هجوم آنها و توپ از میدان بیرون می شود. باز هم بازیگران دسته فیلیپین دیگر با بازی باید وارد کنند. چیارا میزو پاسیو با سمت لورنتیانکو بود که دیگر باید توپ با میزو برگردانده شد. اینجا توپ را گرفتند بازیگران دسته فیلیپین ولی با قاعده تیزی وضعیت استانداردی با فایده سیاپوشو است. بگذاریم با هیئت دسته مالایزیا یک تغییرات بود. بازیگر رقم 7 پوتری میا آلیسا از میدان گرفته شد و در موقع او نینا حزماجی با بازی وارد گردید. تغییرات در خط نیم حمایه با عمل آورده شد. بازیگر خط نیم حمایه را از میدان گرفت و نینا حزماجی بازیگری که در این رقابت اکنون خط حمله را مستحکم تر میکنند با بازی وارد گردید. معلوم می شود که سرمربی دسته مالایزیا لیلا چوا در قسمت دوم بازی دقت رو با خط حمله دسته مالایزیا بیشتر میکند. در زبان دسته مالایزیا رقم 1 پوتری عینا حسن است. بازیگران دیگر رقم 2 زفیر زلیخا زهره. اینجا توجه میکنیم به ادامه هجوم بازیگران دسته فیلیپین و توپ رو از لورین اوانگلیستا گرفتند بازیگران دسته مالایزیا. رقم 3 نور دانیا باتریسیا، رقم 5 ایرینا سیازرین فواد، رقم 6 چلسی جولیوس، رقم 9 کیشا دلینا خالد، رقم 10 دیشانا پیلای، رقم 12 نور کریستینا، رقم 18 سوفیا لاکیس و رقم 19 نور لایلوسیا میلاست. بازیگر رقم 8 گفتیم نینا حزماچی در موقع پوتری میا آلیسا با بازی وارد گردید. سرمربی دسته مالایزیا لیلا چوا متخصص از کشور مالایزیا هم هست. در قسمت اول رقابت ما از جانب سیاپوشو هجوم خوفناک رو خیلی کم مشاهده کردیم. ضربه های راست به جانب دروازه هم انگشت شمار بود و حتی باید گفت دو دفعه آنها توانستند که با سمت دروازه دسته فیلیپین ضربه اجرا کنند که یک ضربه آن از وضعیت استانداردی از ضربه جریمه بود که نور لایلا شامل آن رو انجام داد. سیاپوش‌ها امکانیت دارند تا هجوم نوبتی خش را از کنار چپ میدان آغاز کنند ولی توپ را در نزد پای خش کیش عدلینا خالد نگاه داشته نتوانست. بیشتر از مرکز میدان بازیگران دسته مالایزیا هجوم را سازمان میدادند. از خطی که در آنجا نور لایلا شامل هنرنمایی میکند.
бозигарони дастаи Филиппин хеле фаъол буданд дар қисмати аввали рақобат. ҳам аз самте ки дар онҷо Лорен Тианго қарор дошт ва ҳам аз самте ки Лоран Евангелиста намоя карда истодааст. ҳуҷумҳо хеле зиёд созмон дода мешуд ва мо аз ҷониби Чиара Мизо низ якчанд маротиба кӯшиши зарбазаниро ҳам дидем ки зарбаҳои хеле хуб дорад бозигари рақами 9 дастаи Филиппин ва ҳатто як той онро бо гол тавонист ки ба анҷом бирасонад. инҷо ба иштибоҳро дод Нур Дания Батрисия. тӯб аз майдон берун мешавад. ишора мешавад ки тӯбро бозигарони дастаи Филиппин бояд аз зарбаи кунҷӣ ба бозӣ ворид намоянд. дар нимаи аввали рақобат як зарбаи кунҷӣ буд ба фоидаи бозигарони дастаи Малайзия ва фурсатҳои хеле зиёд доштанд. 4 ё 5 имконият доштанд бозигарони дастаи Филиппин ва бояд қайд кард ки голеро ки Луна Ривера ба ҳадаф расонид, аслан Ривера худ дифоъгар аст. ва сабабе ки зарбаи кунҷӣ онҳо кор карданд, тавонист ба дохили ҷаримаҳо биравад ва ин имкониятро бо натиҷа ба интиҳо бирад. дар футболи занона бештар давлатҳои шарқи осиё фаъол ҳастанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми дастаи Филиппин чӣ гуна имкониятро ин ҷо истифода кардан натавонист Лорен Тианко. беҳтарин фурсат буд ва танҳо зарба намерасед аз ҷониби бозигари рақами 20 дастаи Филиппин ки ӯ зарба анҷом надод. мавқеияти хеле хуб буд ва айни ҳол метавонист ҳисоб 3-0 ҳам шавад. гуфтем мунтахабҳои бонувони кишварҳои шарқи осиё хеле фаъол ҳастанд дар мусобиқаҳои сатҳи қоравӣ. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Филиппин пайдо гардид. Каида Мизо натавонист он имкониятро бо самара истифода барад. дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ 4 дафъа дар чемпионати Осиё ба пирӯзӣ даст ёфтааст. солҳои 2007, 2015, 2017 ва дар соли 2024 дар мусобиқаи охире ки бонувон ташкил карданд. бояд қайд кард ки 8 мунтахаб то ба мусобиқаи навбатӣ дар чемпионати Осиё миёни мунтахабҳои бонувони то 17 сола иштирок мекард ва дар соли 2026 ин шумора ба 4 тои дигар афзоиш ёфт, яъне 12 даста акнун метавонад дар ин мусобиқа иштирок кунад. ин ҳам аз он шаҳодат медиҳад ки ассотсиатсияи футболи Осиё тасмим дорад ки футболро дар миёни бонувон рушд ҳам диҳад. инчунин ҷопон низ 4 дафъа дар ин мусобиқа қаҳрамон шудааст. беҳтарин фурсат буд аз беруни ҷаримагоҳ зарбаи Каида Мизоро низ мутаваҷҷеҳ гардидем. ту ба сутуни дарвоза бархӯрд ва ба он ворид нашуд. хеле наздик буданд бозигарони дастаи Филиппин то голи сеюми худро ба ҳадаф расонад. Каида Мизо аллакай Чиара Мизо ба задани гол даст ёфт. акнун навбат ба Каида Мизо расидааст ва ин бозингар тасмим мегирад аз беруни ҷаримагоҳ хун сардона ба самти дарвоза зарба занад ва қариб ҳам буд ки он бо гол ба анҷом мерасид. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Филиппин пайдо мешавад. Ариана Эндерес ирсол ба ҳамдастаи дигараш аст. Луна Ривера ирсол ба қафо ба Айселенсия буд. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Филиппин ва Лорен Евангелиста муваффақ нашуд аз ин имконият самаранок истифода барад. фурсати хеле хуб буд барои бозигарони дастаи Филиппин то ҳисобро 3-0 намоянд. дар қисмати дуюми бозӣ акнун Лорен Евангелиста фаъол мешавад. дар қисмати аввали рақобат мо тӯбро дар идораи ӯ хеле кам мушоҳида кардем. тӯб аз майдон берун мешавад ба фоидаи бозигарони дастаи Филиппин аст. онро Чиара Мизо ба бозӣ ворид кард. ирсоли Ариана Эндерес ба Чиара Мизо аст. суратафзои Мизо
چه امکانیت هست تا هجوم دسته‌اش رو ادامه دهد و امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته فیلیپین پیدا شد و متاسفانه آنها نتوانستند که این وضعیت رو ثمرناک استفاده برند. ریچل ماتوندو با بازی وارد گردیده است. او کی رو عوض کرد ما متوجه نگردیدیم. ریچل ماتوندو بازیگری است که اسمش در روی خط همچون دروازه‌بان با قید گرفته شده است و ما او رو در این رقابت در مرکز میدان مشاهده کرده شدیم. فرصت نوبتی و امکانیت کمترین برای بازیگران دسته مالزیا پیدا می شود. شیامیل توپ را در نزد پای خود نگاه داشته توانست میتواند هجوم دسته‌اش را ادامه دهد. ارسال با داخل جریمه گاه، ارسال که با ضربه خیلی مانند بود از جانب لیلا شیامیل ما متوجه شدیم و توپ از کنار دیگر میدان از خط میدان بیرون شد. الیا دلیون توپ را با بازی وارد کرد و به این ترتیب این مراتب نیز بازیگران دسته مالزیا آن را باید به رقابت وارد نمایند. سوفیا لاکیس اشاره می شود که توپ را باید با نینا حزمجی پس زد. ارسال سروان دسته مالزیا با داخل جریمه گاه و موفق می شوند بازیگران دسته فیلیپین تا توپ را از داخل جریمه گاه خود بیرون هم کنند. مبارزه برد برای نگاه داشتن توپ در نزد خش لورین اوانگلیستا و موفق هم شد. میتواند ادامه و بعد هجوم دسته فیلیپین ولی نه. لورین تیانکو در اول توپ را به قفا برد و بعدا با یک صورت افزایی با داخل جریمه گاه هم وارد شد، ولی اینجا با مهارت چاس جولیوس باید کف کوبید که چگونه توانست از نزد پایه‌های بازیگر رقم 20 دسته فیلیپین توپ را زده از میدان بیرون کند. حساب کوچک هم میگیرد دفاعگر دسته مالزیا، دفاعگر که امروز در هجوم‌های دسته مالزیا سهم خیلی زیاد هم دارد. اینچنین در مسابقه چمپیونات آسیا میان منتخب‌های بانوان تا 17 ساله دسته کره جنوبی نیز یک مرتبه قهرمان گردیده است. در سال 2009 این رویداد اتفاق افتاده بود و در سال 2024 باشد در مسابقات قبلی گفتیم در زینه چهارم قرار گرفت این دسته و مرتبه دهم است که در چمپیونات آسیا میان منتخب‌های بانوان تا 17 ساله اشتراک میکند. اینچنین منتخب‌های ژاپن و جمهوری مردمی چین نیز 10 مرتبگی میشود که در این مسابقه اشتراک میکنند. دسته کره شمالی باشد 9 دفعه است که در چمپیونات آسیا یا خود جام آسیا میان بانوان تا 17 ساله اشتراک میکند. ضربه کنجی است با فایده بانوان فیلیپینی. امکانیت نوبتی برای گل سوم را با هدف رسانیدن. در خط دوم بازی خیلی عالی، ضربه و گل. گل سوم را سروان دسته فیلیپین به هدف میرساند. ایسلین سیا در دقیقه 59 رقابت توانست اسم خود را در خطر مؤلفان گل با قید بگیرد. دومین مرتبه است که بازیگران دسته فیلیپین از وضعیت استانداردی ثمرناک استفاده میبرند. گل دوم خش را نیز آنها از این گونه امکانیت به هدف رسانیده بودند. نه، گل یکم رو آنها از ضربه کنجی زدند. گل دوم رو باشد با یک ضربه مستحکم از بیرون جریمه گاه چیارا میزو بود که به هدف رسانید. در قسمت دوم رقابت نیز شاگردان پراتهوم رد موفق می شوند با زدن گل دست یابند.
лайло сиамила натавонист то бохи тубро назди пойҳои хеш нигоҳ дорад. дигар бора кеш аделина халед ба лайло сиамила пас дод. сиамила ба халед тубро бармегардонад. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи мунтахаби то 17 солаи кишвари малайзия пайдо мешавад, вале на. инҷо ҳамон маҳорати инфиродӣ ё худ маҳорати идора кардани тӯб каме заифтарам аст аз бозигарони дастаи малайзия. хеле пасҳои дурусту дақиқ доранд бозигарони дастаи филиппинӣ ва ҳатто дар гирифтани тӯб ҳам дар бисёре аз ҳолатҳо муваффақ мешаванд. ҳамин кордонӣ ва ботаҷрибагии онҳо ва маҳорати хуби инфиродияшон боис бар он шуда истодааст ки дар ин рақобат дар қисмати зиёди вақт тӯбро дар идораи хеш нигоҳ доранд ва дар қисмати зиёди вақт ба ҳуҷум бираванд. инҷо имконият барои бозигарони дастаи филиппин пайдо шуд. инҷо ба иштибоҳ роҳ доданд бозигарони дастаи малайзиягӣ, вале путри айна ҳусна тавонист тӯбро бо даст дошта бигирад. бояд ёдовар шуд ки даври асосӣ, яъне мусобиқаи чемпионати осиё миёни мунтахабҳои бонувони то 17 сола аз рӯзи 30 апрел то 17 майи соли 2026 баргузор хоҳад шуд. 12 даста иштирок мекунад ва даври плей-оффу рақобат барои зинаи сеюм дар он мусобиқа баргузор нахоҳад шуд. чор дастае ки дар он мусобиқа ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд метавонанд ба чемпионати ҷаҳон ки дар кишвари Марокаш доир мегардад иштирок намоянд. як факти дигарро низ бояд қайд кард ки кишвари Марокаш ягона кишвар аз қитъаи африқо аст ки чемпионати ҷаҳон миёни мунтахабҳои бонувони то 17 сола дар он баргузор хоҳад шуд. тӯб аз майдон берун мешавад. бозигарони дастаи Малайзия София Лаккейс дигар бора онро ба рақобат ворид хоҳад кард. дар ҳайати ҳарду тим ҳам тағйирот буд. аз дастаи Филиппин Ричеле Матондо ба бозӣ ворид гардид. дар дастаи Малайзия бошад путри Мия Алисаро Нина Ҳазмаҷӣ иваз кард. бозигаре ки яъниҳо таҳти рақами 8 ҳунарнамоӣ карда истодааст. аз ҳайати дастаи Филиппин ки метавонад ба бозӣ ворид гардад, рафти рақобатро иваз кунад? Ричел Матондо бозигари рақами 18 ба бозӣ ворид гардид. аллакай боз ки аст? Сония Дел Росарио бозигари рақами 15, инчун як ҳамлабари дигар София Мурос ки таҳти рақами 14 ҳунарнамоӣ мекунад. Адриана Баутиста низ дар ҳайати захираваи ҷойгир аст дар ин рақобат ки бозигарест ки таҳти рақами 11 дар ин марҳила ҳунарнамоӣ карда истодааст. бозигарони дастаи Филиппин муваффақ мешаванд тӯбро бигиранд. Маева Хавьер ирсол ба дастаи дигараш ба Ариан Эндерес буд. метавонад идома ёбад ҳуҷуми дастаи Филиппин, вале паси дурусту дақиқ ба самти Лориан Тианко анҷом дода нашуд. сиёҳпӯшҳо метавонанд ба ҳуҷум фирон намоянд. ирсол ба сарвони даста Нур Қистина буд. ирсоли Қистина ба Лайло Шиамила. Қистина дигар бора тӯбро мегирад. ба самти Зулайхо Зуҳрӣ он ирсол гардид. Зулайхо Зуҳрӣ бо тӯб қарор дорад ва муваффақ нашуд ки тӯбро дар назди пойҳои хеш нигоҳ бидорад. дар рақобат бо ӯ Каида Мизо тавонист тӯбро бигирад. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Филиппин пайдоам шуд. Лорен Евангелиста суръатафзои хеле хуб касб ҳам кард, вале маълум мешавад ки бозигари рақами 23 дастаи Филиппин дар ҳолати офсайд қарор
گرفته است. در این رقابت نسبت به بازیگران دسته منتخب بانوان کشور فیلیپین بیشتر بازیگران مالزیا در حالت نابازی قرار داشته ایستادند. ادامه دارد هجوم دسته مالزیا. ارسال با سمت لیلا شیامیلا بود، ولی توپ تا با بازیگر رقم 19 دسته مالزیا رفته نرسید. یک تغییرات دیگر در هیئت دسته مالزیا با عمل آورده می شود. زلیخا زهری از میدان گرفته شد و اکنون در موقع او بالقیس مختار سیتی با بازی وارد گردید. بازم سرمربی دسته مالزیا دفاعگر را از میدان گرفت و در موقع او بازیگر خط حمله وارد گردید. نینا حزمجی هم بازیگر خط حمله است. اینچنین بالقیس مختار سیتی نیز بازیگر است که بیشتر در خط حمله هنرنمایی میکند. دو تغییرات است در هیئت دسته مالزیا که تا با این دقیقه ها انجام داده شد، ولی در خط حمله بازی دسته مالزیا بهتر نشد تا با این دقیقه ها. چیز جولیوس ارسال با لیلا شیامیلا بود. ارسال شیامیلا تو با همدسته دیگرش رفته رسید با نینا حزمجی. ادامه دارد هجوم دسته مالزیا. ضربه حزمجی را نیز مشاهده کردیم. ضربه خیلی بلند و نوانیق از جانب بازیگر رقم 8 دسته مالزیا انجام داده شد. سراسیمه نیستند بازیگران دسته فیلیپین برای تشکیل حمله های نو و باز هم هجوم نوبتی آنها را میتوانیم متوجه بشویم. لورنت یانکو با توپ ارسال با کنار دیگری میدان بود و اینجا موفق شدند بازیگران دسته مالزیا تا توپ را بگیرند. ایرینا سیازرین فواد توپ را گرفت. ادامه دارد هجوم دسته فیلیپین. امکانیت هست برای سفید پوش ها و توپ را بازیگر دسته مالزیا با دروازه خویش وارد میکند. نور دیانا باتریسیا در دقیقه 69 رقابت 7 گل را با قید میگیرد. انا همین بازیگر که در خط دفاعی دسته مالزیا نمایی کرده ایستاده است. کوشش کرد تا ارسال را برطرف کند، ولی با طور غیر انتظار تو با طور دروازه پوتر عینا حسنا وارد گردید. حساب 4-0 می شود دوستان عزیز و با رقابت برگشتن دسته مالزیا خیلی دشوار می شود. از این حساب امکانیت خیلی کم است برای سیاه‌پوش‌ها تا توانند به رقابت برگردند و در این بازی برای به دست آوردن امتیاز کوشش نمایند. نور قسطینا سروان دسته مالزیا تو با دسته دیگرش به موقعی که در آنجا لیلا شیامیلا قرار داشت روان کرد ولی موفق نشد. دیگر بود حمله ولی دسته مالزیا با توپ لیلا شیامیلا قرار داشت. لونا ریویرا موفق بشود که توپ را برگرداند.
نور قسطی نبود توپ لیلا شامیلا توپ را قبول میکند. دیگر برای سال با سمت قسطی نبود. پاس خیلی سرعتناک انجام داده شد از جانب بازیگر رقم 19 دسته مالزیا و از این خاطر سروان این باشگاه سروان این منتخب نخترش نتوانست به توپ برسد. در هیئت دسته مالزیا کی میتواند به بازی وارد شود؟ نور شادرین جوهری بازیگر رقم 21 که در خط نیم حمایت بازی میکند، یکی از بازیگران فعال دسته مالزیا است. اینچنین زهرا ازهر بازیگر رقم 14 میتواند به بازی وارد گردد و بازی دسته مالزیا را کمی هم باشد بهتر هم کند. بازیگران دسته فیلیپین توپ را صاحب میشوند. لوریان اونگالیستا بازیگری که در قسمت دوم خیلی فعال است توپ را به دسته دیگر شیر سول کرد. با آریانا اندرس امکانیت برای بازیگران دسته فیلیپین بود و این امکانیت برطرف گردید از جانب بازیگران دسته مالزیا. لوریان اونگالیستا در قسمت دوم بازی گفتم خیلی فعال است. صورت افزایی خیلی خوب کسب کرده ایستاده است و بیشتر ما او را در خط حمله دسته فیلیپین مشاهده کرده ایستادیم. کاید امیزدو ادامه میدهد هجوم دسته فیلیپین را. پس با سمت آریانا اندرس بود ولی توپ با بازیگر رقم 12 دسته فیلیپین توپ رفتن نرسید. میتواند ادامه یابد هجوم دسته مالزیا از کنار چپ میدان ولی توپ را در نزد پایهای خش نگاه داشته نتوانست. پوترمی الیسا دیشن پیلای از دیگر بار توپ را با بازی وارد کرد. کیش دلیل خالد باشد آن را نتوانست در نزد پایهای خش نگاه بدارد. لورنتیانکو و جلیانا داکپین از میدان گرفته می شوند. در موقع آنها بازیگر رقم 21 مارتینا هورن و بازیگر رقم 13 کارلین دیو با بازی وارد می‌گردند. یک بار دو تغییرات به عمل می‌آورد سرمربی دسته فیلیپین پراتیوم ردی. حمایتگر و حمله‌ور از میدان گرفته شد. حمایتگر و حمله‌گر با بازی وارد گردید. یعنی تغییرات وابسته به موقع بود. صورت افزایی خیلی خوب کسب می‌کند بازیگر دست مالزیا نینا حزمجی بازیگری که در قسمت دوم بازی با رقابت وارد گردید ولی با او امکانیت ندادند تا هجوم دسته‌اش رو ادامه دهد.
ба ғайр аз гурӯҳҳои А ва Б дар гурӯҳҳои боқимонда се дастаи қарор доранд. дар гурӯҳи С низ 4 даста қарор дошт ва баъд аз оғози рақобатҳо мунтахаби бонувони то 17-солаи кишвари Моғолистон тасмим гирифт ки дар ин мусобиқа иштирок накунад, аз идомаи рақобатҳо даст кашид ва ба ин тартиб дар гурӯҳи С дастаҳои Мянмар, Индонезия ва Макао боқӣ монданд. дар гурӯҳи Б бошад гуфтем мунтахабҳои Эрон, Лубнон, Арабистони Саудӣ ва Қувват ҷойгиранд. дар ин гурӯҳ ғолиб имрӯз муайян мешавад. дар умум дар ҳамаи гурӯҳҳо имрӯз ғолибон муайян хоҳанд шуд ва имрӯз тамоми он мунтахабҳое ки дар даври асосии мусобиқа иштирок мекунанд маълум мешаванд. ва бо эҳтимоли зиёд дар ин рақобат дастаи Филиппин ғолиб мешавад. қабл аз шуруи рақобатҳо низ гуфтем мунтахаби Филиппин яке аз муддаиёни ғолибият дар ин гурӯҳ маҳсуб меёфт. Лайло Сиамела тӯбро қабул мекунад, метавонад ба дохили ҷаримагоҳ ворид шавад, вале на. тасмим гирифт ки ирсол анҷом диҳад. Айселин Сия бошад ин имкониятро бартараф кард. дигар бора бозигарони дастаи Малайзия тӯбро соҳиб мешаванд. Нина Ҳазмаҷӣ зарбаам иҷро кард. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Малайзия аст. аввалин зарбаи кунҷӣ дар қисмати дуюми рақобат ба нафи бозигарони мунтахаби то 17-солаи кишвари Малайзия ба вуҷуд меояд ва мебинем ки ин ҳолатро сиёҳпӯшҳо бо чӣ натиҷа ба анҷом мерасонанд. бо эҳтимоли зиёд ин ҳолат бо партоб ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода хоҳад шуд. София Лаккейс, партоби Лаккейс ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо кӯшиш карданд дар рақабати дуюм бозигарони дастаи Малайзия то зарба зананд, вале муваффақ нашуданд. ин ҳолат боис бар он мешавад ки бозигарони дастаи Филиппин ба аксулҳуҷум фирод намоянд. Лорен Евангелиста тӯбро ба дастаи дигараш ирсол кард. ба Мартина Хорн, бозигаре ки дар қисмати дуюми рақобат ба бозӣ ворид гардид. дар мавқеи Лорен Тианко рӯсамро беваз кард, натавонист ҳуҷуми дастаашро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонад. бо эҳтимоли зиёд боз ҳам тағйирот аст. дарвозабони дастаи Малайзия Путри Айна Ҳусна аз майдон гирифта мешавад. акнун дарвозаи дастаи Малайзияро Ван Алева Майсара дифоъ мекунад. дар дастаи Филиппин бошад бозигари рақами 9 аз майдон гирифта шуд, Чиарамизо, ва дар мавқеи ӯ Адриана Баутиста ба бозӣ ворид гардид. аз зарбаи кунҷӣ бозигарони дастаи Филиппин дигар бора тӯбро ба бозӣ ворид карданд. Лорен Евангелиста бошад, натавонист тӯбро дар идораи хеш нигоҳ дорад. зарбаи Лия Брэдлиро низ мутаваҷҷеҳ гардидем. тӯб ба маркази майдон ирсол гардид. бозигарони дастаи Филиппин бошад, онро соҳиб шуданд. Элия де Леон ирсоли ӯ ба канори дигари майдон. Карлен Ди имконият доранд бозигарони дастаи Филиппинӣ ва тӯб аз пои Мартина Хорн аз майдон берун мешавад.
زیاده از 10 دقیقه دیگر تا با انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. دوستان عزیز، حساب 4-0 به فایده بازیگران منتخب بانوان تا 17 ساله کشور فیلیپین است. 2 گل را در نیمه اول بازی به هدف رسانیدند و 2 گل دیگر در قسمت دوم رقابت به هدف رسانیده شد. در دقیقه 59 بازی اسلینسیا حساب را 3-0 کرد و بعدا در دقیقه 69 بگذار 10 دقیقه نور دانیا باتریسیا توپ را به دروازه خود وارد کرد و در رقابت همچون هفته گل را به قید گرفت و حساب را 4-0 کرد. در گروه اش نیز غالب امروز معین خواهد شد. دسته های بنگلادش و تایبه چین با هم رقابت میکنند. تایبه چین علاقه 3 امتیاز دارد. بنگلادش باشد رقابت خود را با همتایان خود از کشور اردن 1-1 مساوی جمع بست کرد. در این گروه نیز 3 دسته موجود است و از این خاطر رقابت نهایی غالب این گروه را معین خواهد کرد. خب در مورد گروه جی نیز حرف زدیم که در آنجا منتخب های هندوستان، قرقیزستان و ازبکستان جای گیرند و رقابت میان دسته های هندوستان و ازبکستان غالب این گروه را معین خواهد کرد. منتخب ترکمنستان باشد در گروه F قرار دارد یکجا با منتخب های نپال و تایلند. این دسته جایگیر است ولی اونقدر نشانداد خوب ندارد. آنها در تخمین جدولند. منتخب تایلند 3 امتیاز دارد. در رقابت با مقابل دسته ترکمنستان توانست که با نتیجه خیلی کلان با غلبه دست یابد و بازی دسته های ترکمنستان و نپال مساوی جمع بست شد. بازی دسته های تایلند و نپال که امروز برگزار می شوند غالب این گروه را معین خواهد کرد. الیا ده لیون ارسال با سمت کارل دیو بود و دیو نتوانست توپ را با هم دسته دیگرش درست ارسال نماید. در نیمه آخر بازی سرعت رقابت کمی هم باشد کاهش یافت و شاید این هم از آن سبب است که در بازیگران دسته ها خستگی احساس می شود. اسلینسیا با توپ قرار دارد با هم دسته دیگرشان را ارسال کرد. الیا ده لیون پس ده لیون با کالین دی بود از کنار چپ میدان. کالین دیو میتواند هجوم دستش را ادامه دهد. ارسال او با داخل جریمه گاه در خبر دوم خیلی خوب بازی کردند بازیگران دسته فیلیپین. نزدیک بود بازیگری رقم 23 این دسته لورین اوانگلیستا تا توپ را با سر با دروازه پوتری عین حسن روان کند. ولی حساب در نمولوها به تغییر باقی ماند. دیگر باره توپ را صاحب می شوند بازیگران دسته مالایزیا. سوفیا لاکیس پس با مرکز میدان حالا که در آنجا نورالافرین شاهیل قرار داشت.
Mariana Enderes. Пасио ба хатти дефо. Элия Делеон. Селин Сия. Сия ба марказ. Ариана Эндерес. Пас ба самти Мария Хавиер буд. با این ترتیب بازیگران دسته مالایزیا توانستند که توپ را در اداره خویش بگیرند. لیلا سیامیلا توپ را از دست داد. اینچنین دوستان عزیز منتخب‌های لاوس، مالدیو، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، شریلانکا، تیمور شرقی، امارات متحده عرب و کشور یمن در مرحله انتخابی شرکت نکردند. نور قیستا و ایرینا سیازرین فوات از میدان گرفته شدند و با میدان بازیگر رقم 13 نور دامیا همدان و وان علیا مایسارا با بازی وارد شدند. اوت با فایده بازیگران دسته مالایزیا است. سوفیا لکیس توپ را با بازی وارد خواهد کرد. سوفیا لکیس یک از بازیگرانی است که در این رقابت بازی خوبتر نشان داد نسبت به همدستگان دیگرش و در عموم محض او و لیلا شامیلا هم دیگر فهمی خوب داشتند و پاس‌های خوب هم جانب یکدیگر روان کردند. لیلا شامیلا توپ را در نزد پایهای خویش نگاه می‌دارد. اداره خوب داشت و با این ترتیب قاعده بازی رو به مقابل کاندیس سالاس ویران کرد. کایدا میزو مؤلف گل نه اینجا او با زدن گل دست نیافته است. چیارا میزو با زدن گل دست یافت. مؤلف گل دوم دسته بود و کایدا میزو از میدان گرفته شد. در موقع او اکنون رقابت رو سونیا دل راساریو ادامه خواهد داد. کارلین دی ارسال دیگر برای با سمت دی برگردانده می شود و با این ترتیب توپ از میدان بیرون گردید. دوستان عزیز مخلصان فوتبال، در عموم آنهایی که با تازگی با ما پیوستید باید قید نماییم که شما رقابت منتخب‌های بانوان تو 17 ساله کشورهای فیلیپین و مالایزیا رو تماشا کرده ایستادید. بازی اول دور سوم گروه آ در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا میان منتخب‌های بانوان تو 17 ساله است. حساب 4-0 با فایده بانوان فیلیپینی جریان دارد. گل اول در دقیقه ششم بازی از جانب لونا ریویرا با هدف رسانیده شد. بعدا در دقیقه 23 چیارا میزو با یک ضربه قوی از بیرون جریمه‌گاه حساب را 2-0 کرد. ضربه که انجام داد از بالای دستان دروازه‌بان تو برکت کرد و با میدان وارد گردید. قسمت اول بازی با نتیجه 2-0 با انجام رسید. در قسمت دوم نیز همون فعالیتی که داشتند خوبان فیلیپینی توانستند که ادامه بدهند و 2 گل دیگر را در قسمت دوم بازی به هدف رسانند. یک تغییرات دیگر در هیئت دسته مالایزیا است. بازیگر رقم 9 کیشا ادلینا خالد از میدان گرفته می شود. در موقع او نورول ارینا شهریل بازی را ادامه خواهد داد.
дар қисмати дуюми бозӣ бошад дар дақиқаи 59 сарвони даста Селенсия ҳисобро 3-0 кард ва баъдан дар дақиқаи 69 рақобат дифоъгарони дастаи Малайзияро бозигарони дастаи Филиппин маҷбур карданд ки тӯбро ба дарвозаи хеш ворид кунад. Он ҳам бозигари рақами 3 Нур Дания Батрисия буд ки мехост тӯбро баргардонад, вале ба таври ғайриинтизор онро ба дарвозаи хеш ворид кард. То ба ҳол ҳисоб тағйир наёфтааст. Довари рақобат Ребека Дуркау ба вақти асосии бозӣ 2 дақиқа илова мекунад. бозигарони дастаи Малайзия дар навбати худ кӯшиш ҳам карданд то ҳадақал як гол ба ҳадаф бирасонанд, вале Лиах Бредли нагузошт ки бозигарони дастаи Малайзия ба мақсади худ бирасанд. дар чанд ҳолате ки буд бозигарони дастаи Малайзия зарба заданд, дарвозабон тавонист онҳоро баргардонад. На он қадар зарбаҳои қавиро мо аз ҷониби бозигарони дастаи Малайзия мушоҳида кардем, вале бояд қайд кард ки дар омор онҳо зарбаи рост ба ҷониби дарвоза дар ин рақобат доштанд. бозигарони дастаи Филиппин метавонанд ба аксулҳуҷум фирор намоянд. Карлен Ди натавонист тӯбро дар идораи хеш нигоҳ дорад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Филиппин аст. боз ҳам Лорен Евангелиста бо тӯб зарба анҷом медиҳад бозигари дастаи Филиппин ва дарвозабони дастаи Малайзия ин ҳолатро тавонист ки бартараф намояд. сонияҳои башумор боқӣ мондааст то ба анҷоми вақти илова кардаи довар ба қисмати дуюми рақобат. ишора мешавад ки тӯб аз майдон берун гардидааст ва аз ин хотир бозигарони дастаи Филиппин дигар бора аз аут бояд тӯбро ба бозӣ ворид кунанд. Ариана Баутиста мегузорад? На. хуб, ба ин тартиб дӯстони азиз садои ҳуштаки Ребека Дуркау баланд мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки рақобати дастаҳои мунтахаби то 17-солаи кишварҳои Филиппин ва Малайзия расман ба анҷом расид. бо натиҷаи 4-0 дастаи Филиппин тавонист Малайзияро мағлуб намуда имконияти ширкат дар даври асосии мусобиқаи чемпионати Осиё миёни мунтахабҳои бонувони то 17-соларо пайдо кунад. табрик мекунем хубони филиппиниро барои ин ғалаба ва рохат ба даври асосии мусобиқа ва дар ин ҷо мо гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. то гузоришҳои минбаъда саломату муваффақ ва бо телевизиони футбол бошед. хайр.